Ho acceso la radio per dentro.
dobre stvari, kar dolgočasne vrati. Pridni bodite, Boga se bojte, pa se vidimo. Živijo! blagoslovi te jaslice, da se bomo mogli ob njih srečati z novorojenim odrešenjem. Primo se to nocoj svojo notranjost čudovitim melodijam, ki bodo izvajali naši učenci, dijaki in študenti.
Dobrodošli v prvi oddaji Kaos. Z vami sem Klara, ki vas bom vodila skozi kaos. Prisluhnite poročevalcema, kaj sta novega odkrila. Boginja modrosti, potem bogovi zemlje sta Demetra in Dionis. Demetra je boginja žitnih polj, Dionis pa bog vina, raste in pa gledališča. Dva, tri, štiri. Svetla